Malo le soifua whaatal whātu se whapoponga fwile nei o talafopo le peiti o Samoa, mo le nei aso. Mo matu mai Ukraine ma Lucia, whai mai mamafa o swainga na whiai Kiev mai le pōna pō ai le levo na lapta i ane le President Zelensky, o lo iei wha maunga o lo whaedo aire fuafua ane o se oso whainga tele a Lucia. Whaedo aire CNN whaamtaranga mai sui te tono o Kiev, o ta uai o missiles ma drones na whaonga ane Lucia le pōna pō i a Ukraine, whaanea ngai nei nisi o whale o ainga e tō tasis tangata na mariwai, marasiria re tō se furu ro mana noa. Ro whaatino ngā nuenga na bea i no whanga o whaanea ngai nei whane, ma o whautua ina Zelensky o na tangata i a matua i whae tete, o na ua whaisi revo na tā pena Putin ma Lucia i se oso whainga tele i a Ukraine. O ana nafi na whai aise whamtaranga Putin i sana whaataranoanga na i tā uai le iai o mea wailonga i os whainga Ukraine i a Lucia, au lea la o to tariane ma o lo taria seisi ripoti ra tamai ra nei mata upo. O se tau mawhainga e whasioti se tasi wa whai se suenga i Monaco ma Farani lea whai mai leo e to toru tangata na manu nuai lea songa fua ina ua pase pomu i se tasi o whale i se a ai mau mea i le tu leo le larangi. O whai lore ngai o inga na tau mawhai ai e whasioti se li i Ukraine e whamairi po te CNN o le tangata whai pisinisi o Vadim Yermolayev wanga i ese marea tunu masa ia whaafitielo na citizen i Ukraine i le rua whese furuiwa. Se pepa o whaamtaranga mai le ofisa o rai whafo Ukraine o ta wai o le to tolu lo manu nu ai le nei wharamlawe o ni sui o se ainga e tupunga mai Ukraine. Sau nore lo i o lo whengai mana mata upule nei o Stephanie Thibault, na anuane se tangata e le o ilopo o ai, tu ule pomu i le whale lea na awhia, au le itaina le iwa i le pōle sunga fua, o le tolu la wali putia na awhia, na whaawa veatu i le wharema i wharani. E le o iloa i le te minei po le atonu le mafua anga o lea tau mawhainga, e whaao o le oti i lea tangata Ukraine. I ini tia wa whamawina le maluse le bevela i le atunu ui le teminei ma ua matua ia whai nai mea toto e mei se whatoanga. O le wa ai taua intia na o la tu whai doa se ripote le BBC e i titi lava se tūranga o timunga o le ai le atunu u more masina le nei o Iunai. Whamaumaunga le malo wa ino ai wa mai atoto ina la au le tau bevela peita i la ua maua i nisi fo i li poti ua whai titia le leisa. O lo sau mai te tonu o le tunu, o le tōtele le au whai whaatoanga e wha moe tele i ti munga mo la tūtoanga, ma a whai e whai titia ti munga o le a te le se a fianga, e le ngata le ele e wha pena fo i o lo au nātu i whafo e peila mo le laisa. O le wha mtelanga mai tangata whai whaatoanga intia, e le ono fua iai le te minei a wera a matata pena, ina ne iai nisi a fianga onga e a fiai ona o winga o le tau. Le Pasifika o atu motu na hiti le Pasifika i isi o loo mamafa ia ia fianga o fesosoani tu ina iai mo le whaonga ina le ua li putia le Radio New Zealand o le OECD la tau te mata i tu ina fesosoani ia o ODA po o Overseas Development Assistance mo atu motu le Pasifika o la tau whaidua e ono te simareipa pasene ua whaititi ai ia fesosoani i le tausanga nei. I se ripoti o whaero ai o le ODA au pito maualano lea ua maua atu motu talu mai le lua awhese punu mare whaa. Whai mai e mafua mai le whaititi o whesosoani mai atu nu te tele mai le atu Europa whapea foi ma Amerika. O New Zealand ma Australia o lo tu mau pea la paketi mo le neitau sanga ma Australia lea oitu le lei. Ma le tana mulimuli i New Zealand, sa amata mai na o le tasi le pōna whaatinoi whaafia whianga o tūmanga nuu i Hutt Valley, au leo wa nei ma se tasi o whaamanatunga tele o le Pasifika ma tūmanga whaamaoli. Ta ua le teo whaamamalo New Zealand, o le lua whasafuru na amataile nei tau mawhainga e le whaia onga mai Korau Nui School o Luana le Uluai, ma whaingwaina o le Heart Fest. Amataina ina ia maua e tangata talavou se awanoa e whaasoa ia la tuanga nuu, e au noa mani whainga whaatauwanga. O le teminei ua whaitau se lau alo ma whanau mai kulupu e walu sa furufitu ua whaawa wina le nei tau mawhainga. O le tōtero i lātou e manatu o se awa no le rei lea whesota iai ma koneti maisi i le anga nuu ma whaasoa tau le soifuanga.
Sa unwal whaatonu le festival o Vaito Eleni, o le wha moe e fia ma awai lato uma le nei tau mawhainga, ma o lato tau fi mau pea ma whaataua i tū maanga nuu. E li maasa o whaataunu waile Heart Fest, e pei fo na iei le nei tau sanga, o le aso le whaaringa muri moa ongalo o a fia le porkalame, tau sanga le nei lua whedua ono. Tala nare veidu sa mo le nei aso, manuia ngā ruenga o whenga iai.